MLA election upon Election Commission of India hinpen hukumalo pangdaktanglo. Rongmongwe Municipality Board Ad Hoc Committee Kesengpon. Mercy Prayer Point ahinpen Jisu amhang ke thekarni kanghong mati pre-Christmas katalon. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilhan sepi non urgent tha bertang ton pen. Kewangji ningkan suri hini ra inquiry isya ningkan MLA election kapadu ponjephan Assam pen Longpho State, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, lapen West Bengal aphan Election Commission of India hinpen hukum pipontanglo. Non adihu matlo dispurang hoy kang nilongpo. Kechari bom kang tangkring BJP a sorkar ma mati akaprek aracharisi sorkar charipo. Laki mo apor nang kelea hot ansi apialo patini ponpo. Thang ke benke phan ave polote kewangji surehini ra inquira isianingkan jangmi achiklo kalite aru achiklo angbongki election padopon bekpo. Laso Parman pini Election Commission of India hinpenta election kapado puthak hukum aronalo pangdak pontangno. Election Command si kapado ponjima lapen Model Code of Conduct arni jongpon pelang. Sitami ajak election aron hai hui abangke pangdak pontanglo. Assam pen Longpho State laki West Bengal, Kerala, Tamil Nadu lapen Pondicherry State apan election kapado pansi pini hukum pipondo. Laso si Assam Chief Secretary pen Chief Election Electoral Officer atumapan Election Commission of India hinpen hukum alo kapali atengke election pen kachira block government asai phu lapen asai khiatumapan katerek japan hukum pipondo. Lapen methang along realong psychic lembo matumapan akaprek ademalongan katerek japanta hukum pipondo. Lason thak-thaksi akaprek district along psychic lembo asai phuatumapan methang district alongan terek pompelo. Lapen chiklo jantrok ansi asai arpuke dolang asai khisai phuatumapan ke election asai angdengalong pen pajok ponlo. Anparta pardon ron pen ningkan ke thaman elong vet adim sai arpuke klembo matumapanta katerek jiapansi hukum pipondo. Jongpon me kewangji ningkan surihini ra inquira isya ningkan aru achiklo niphai thongkebra isyar nianke non ke charibom asorkaratum arpu jutpo. Lasi vosik achiklo niphai isyar ni penke komat aracharisi sorkar kachare ponlongjima lake akopaisi chelang repo. News Desk Report, Karbianglong Live. Rongmongwe Silim Ingtiarong, Joycing Doloi Open Stage along Rongmongwe Municipality Board Amaipu, Lapen Klembang atumapan, Semi kapadengasai kapadopon. Kedamtang matijong ni Pai Cracer Keparni, Socheng Thenta constituency kaparlo, Rongmongwe Silim Ingtiarong, Joycing Doloi Open Stage along Rongmongwe Municipality Board Amaipu, Sunaram Terang, Dun Maipu Puru Terang, Ward Commissioner Atum, Biren Teron, Khorsing Tokbi, Lapen Rebecca Terang Piatumapan, Semi kapadengamai padopon. Lakha Kre Troxy Socheng Thenta constituency MAC, Anparta, Karbianglong Autonomous Council EM Kache Rong Pipi Kacharipon, Semi kapadeng ponamai long, Socheng Thenta BJP Mondol Akongchunbang, Kamal Singh Teron Pen, Maike Pha Alam The, Jaiponsi, Karbianglong Autonomous Council Returning Officer Sona Terang Ahin Pensi, Semi kapadeng asa, Japon Dinlo. Labangso Semi Kideng Amailong, MLA, Joyram Ingleng, Karbianglong Autonomous Council Town and Country Planning Asaikam IEM, Mongol Singh Timung, EM Tarendra Brahma, MAC Sima Ronghangpi, Lapen Central Councillor Longki Phangchotum Pendanglok, ICDS SIP, Helen Terangpi, Rongmongwe Block BDO, Bulen Kakoti, Akimi EO Arpu, Kepekpon, Dhiren Kiot, Socheng Thenta VDC Amaipu, Boronson Terang, BLCC Amaipu, Kamsing Bay, Lapen Socheng Thenta Mondol Minority Morcha Amaipu, Jonas Singh Ingtiatumta, Chitong Dun. Soda to hai. Ladak area pura demarcation clip me po ward 4 dunon. Fopen kep mana dota hai. Keban to nahi pusi state pen ke pugom hadi. Tasila soba area expansion dota hai. Taso area ke mola bhutar
যেনেকৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভোটাৰ লিষ্ট এছেম্বলি MP ইলেকশ্যন আচলতে ভোটাৰ লিষ্ট দাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আচলো বলতাংতে ওৱান আৱাৰ্ড নমা লাটুন কুচনছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ইলেকশ্যন প্ৰচেছ বা শাসন থতছে আলাং লিটুমটা শেষ নাপো লাটুমটা নমিনেশ্যন পিদিনাংপো ইলেকশ্যন পিদিনাংপো হাই লবলতে লাসি আকৌ দাদাকা চেয়ারম্যান দপো ভাইস চেয়ারম্যান দপো নন মাগে এডহক লো এডহক তা ফাংশন পো লাদাক নন অফিস a building no ta me temporary padotoy lo mu peta la pu bai do dolo dak local mc lo yem lo prama de ti bom mo de la dak non ad hoc bi ki thi pen chenglok tang le tum akhirbat pe di tum phanda me kon tum ti chamem chenglok membaranta pondo la pen bi tum non ke claim ponji kena tu ada tu pen gri radak di pen tum ta cheng kon po claim ponji phak pen nik tum ke chengi abang kelal hemsu cengkom ko towa pen ko stiglite tangke nang tum la municipal board ahin pen non ke ongdung karbiang mane rongbongbe rongagora loke pota kabi atum duktiglang tangke nang tum la so pota putha galam nang tum ethithini khabori ponje phan than ponje jima lalu ni tum bori ponbomlo ani sinil tum dak aso program dudi aprang tan tum Rong mong ve pen lap son terang karbeng long lai Mati jong achik loi jon laki hempu jisu phan ki kroi mate Christian atum anabang ki aning karong pen along jisu amhang ke thegarni kanghong mate pre Christmas katalon ponason si kedam tang mati jong ni phai Chriser ke parni Selonijan Mercy Prayer Point ahin pen Advance Christmas paman pon Kedam tang mati jang ni phai Chriser ke parni Selonijan Mercy Prayer Point atum pen chipather pi ponsi jisu amhang ke thek arni kanghong mati pre Christmas paman pon Bangso katalon panahot klim somaratum arna malun kilun ke kan pensi arna maphan kero anong pathepon Bangso phi evangelist Lawrence Teron ahin pen jisu amhang ke thek arni radatum koson pensi Christmas katalon do nangjima lapen bangso Christmas hot ning kimi kachelar don thek jima bangso buthak me sen pen than par jupon pre Christmas hot Selonijan AG Church Selonijan Catholic Church Langsomepi Baptist Church Selonijan Presbyterian Church lapen Dolomara GEL Church along akijatum aklim ang pharatum sidami Mercy Prayer Point along se kachilang pen kimiatum an haki chipi ponsi ning arong pen pajut pon lang chiting ben Subhas Terang Karbeng Long Live Assam State Journalists Union Shivsagar District Committee atum Patarbi Ponsi Assam State Journalists Union Tiripi Amaitum Shivsagar Journalists Union Asai Hemalong Kangdang Amai Kaparupon ASJU Amai Phu Jitul Sharma Rajkhwa Kachipahem Phupon Amailong Assam State Journalists Union Tiripi Amai Kongchunbang Ratul Bora Ahin Pensi Maike Pha Alamthe Klar Dakpen Than Pachini Ponlo Assam State Journalists Union Tiripi Kangdang Amai Kichenglong Jiaphan Shivsagar District Deputy Commissioner Vishnu Komal Bora Pensi Ingpupi Dunlo Labangso Amailong Assam Angkangpi Pregjam a District Pen Apherang Ketumta Chitongdon Lasonsi Karbenglong West Karbenglong Pen Assam Talk Apherang Ke Alok Borbora Kat Channel Deputy CEO Biren Singh Inghi Assam State Journalists Union West Karbenglong District Aro Maipu Jairam Kathar Chunbang Anparta Hamren Aberta Alo Chabang Sanjoy Tokbi Pherangke Kanak Diori Lapen Sonjoy Singh Atumta Chitongdon Assam State Journalists Union Tiripi Kangdang Amai Kapadopanhot Jasmet Herangke Atum Sorkar Pen Akerap Kelong Nangji Aron Lapen Herangke Atum Kiklem Nangji Aron Si Kachingwai RDP Pon Lasonsi All India Journalists Union atum Assam along relong Mai Kibi Ponji Assam State Journalists Union Ningkan Esek Amai Pi Guwahati Arong Sopi along Kibi Ponji Aputhak Pendanglok Penang An Pherangke atum aphan Kenang Sot Aputhakta Mayalong Cheparai Pon Bangso Amailong Assam alongri Pregjama District Pen Bang Pharo Sose Apherangke atumta Chitongdon Si RDP Dun Pen Bangso Mai Ingsamjin Pen Pachun Ponlo Pusi Assam State Journalists Union West Karbenglong District Aro Maipu Joyram Kathar Pen Nang Pachini
সেই সংবাদ জগতৰ আজি 175 বছৰ পূৰ্ণ আৰু এই 75 বছৰত 175 বছৰত সংবাদ জগতৰ ব্যক্তিসকলে আমাৰ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক অন্যান্য ক্ষেত্ৰতেই হওক যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়ালে বহু সাংবাদিক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল তেখেতসকললৈ আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আজি এই সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ খেৰনি পেন মহন্তেৰণ কাৰ্বেংলং লাইভ Pini prime time berda ke lapon sekang tonik lo dome thakmi kardom